Hello Dhamma Zomi ZN TV Breaking News Program pan khat ve ong mo kiking ke Camilla Chingsen zo boy hi tuni kong tang ko ding thu a hi le zani October som la khat tu ni le som ni le ni ta kin Zomi te khopi TEDIM khopi ngong tat thau toy mi gelo por kharin sim in TEDIM khopi lai zanga om Zomi te nei sa zogam zum por khat honghal tum sakna u to kisai in Zomi Political Coordination Committee Zomi Revolutionary Army Eastern Command Zogam gal kap te in thuswana abol u lakhiat le belap nei lo a hi bangin simking na ong nei ning Zomi Political Coordination Committee Zomi Revolutionary Army Eastern Command Thupulak na October som leni tu ni le som ni leni TEDIM Ngongtatna ngong tat na thu khatna October som le khat tu ni le som ni le ni in ni tak nai kwa le lang hun ki ma ki pan in zogam TEDIM khopi kholai zanga zogam nei sa kumpi zum te thau toy gam noi mi gelo pol te in honghal tum sakwa hi man in Zomi tang pi tang ta to akibangin zogam gal kap Zomi Revolutionary Army Eastern Command pol le Zomi Political Coordination Committee ZPCC pol pi in nak pi takin kilung kim lo a lungtang sukhaza in na kisama ma hi ni na hichibanga khwale tui suksian na in le lo ha sakna pen achik ziat hwai le aki hwai pen leitung bup din mun to kitwakin aki sang thei lo Ngongtatna Terrorist Act khadin ke jam te hi ZRA Eastern Pol le ZPCC Pol pi in zogam TEDIM khopi lai zanga Ngongtatna ahong bol hi thau toy gam noi mi gelo pol te tunga zogam wang to asang pen mo paina ki pya hi thumna zogam sunga Spring Revolution min paulapin CJDC ki po na min to zogam le Zomi ahong lang panggi ge CNF CNA te khutnoya amapang achikin zogam sunga khwale tui asuseding Zomi nume naw pangte alaw thong sak ding zogam khan to na akhak tan ding in aki thoi ton tung khomite in atel sinsen moto kang khale motorcycle por khat to zogam wangte khwalam pan sai jang khwa ton in TEDIM khwa onglut a zogam TEDIM khopi lai zanga Ngongtatna teng ahong gamta hi Ngongtatna terrorist thau toy gam noi mi gelo polte in zogam sunga tatsian na te abol technology na ding un Zomi tang pi tang ta to khut kilen in ZRA Eastern Command pol in ma ki pangding hi tuama bangin khwale tuya susia Ngongtat thau toy ki pol na te gamsung gampua Zomi hem pe in panpi na le thapiak na bol lo ding in kizon hi lina ZRA Eastern Command pol in zogam sunga angong tat khwale tuya susia zuaw thule thudik lo to bum atuak nampi thau toy khang no migilo te gamle minam i na mipi sapi te khwang na to lungdoi takin akidop bol ma hi a tuina hi le kilung duai zo non lo za dong ding in ong suk se sem u hi manin mo paina to kitwa kin thukhen na boarding kisam kisata hi to hi manin Zomi tang pi tang ta in ZRA Eastern Command pol to khut kilena zo gamle Zomi alang pan khwale tui asusia numei naw pang alaw thong sak thau toy gam noi migelo pol te zogam sung panin hol khiat khop ding in I na to kizon hi ngana zogam TEDIM khopi sunga Ngongtatna Terrorist Acts 2 te to kisai in NUG kumpi in UN ki po na tunga apulak u athu mei let te to kitwak in angong tat thau toy migelo pol te tunga mo sakna le thuhil na abol ding un thu ki pya hi tuama bangin TEDIM khopi sunga angong tat thau toy pol te le angong tat gam tat na Terrorist Act 2 te UN Human Rights Council UN General Assembly ICJ le Myanmar gam to kisai UN ki pol na hiang teng tunga ki coding a angong tat thau toy pol te to ki pol khom ki pol na te a ki pan thu apya makai te dong in mo sakna ahong bol sakna ding un kingen ding hi chi in Zomi Political Coordination Committee Zomi Revolutionary Army Eastern Command in Camp Mount Elijah zogam panin October somlani tu ni le som ni leni ni in Thupulak na ong bol khia u hi tuni hi teng tang ko na ong ne hining TEDIM khopi le asunga teng Zomi nu le pa u le naw khem pe ibyak pasian in wang le na khut to hong kem bit cha ta hen lungdam